nih tipe orang jarang mendengarkan lagu. Tapi bilanya ulun lagi drop, misalkan kayak apa sih? Bila kita sudah keuyuhan bener tuh kayak kena bawa apa kayak drop Maiyun kayak itulah pokoknya. Maiyun. Tahu lah Maiyun. Tahu, ulun tahu. Penonton banyak kan tahu Maiyun. Maiyun. Pokoknya bila kayak itu yang ulun lihat tuh Jennie Blackpink. Oh, itu. ketujuh iya Blackpink. Jadi bila melihat si Jennie itu sudah kayak nih hadang tuh khusus Jennie-nya aja nih. Ketujuh mana Jennie-nya nih? Jennie Blackpink-nya. Ketujuhnya Jisoo sebujurnya. Baiklah. Jisoo tadi Jennie Jisoo lah. Ya Blackpink lah ya lah. Iya ketujuhnya tuh Jisoo. Bila rahatan kada kenapa-napa. Tapi bila lagi drop malah ke Jennie gitu. Ada sebabnya lah. Ya, jadi mulik yang hendak kenapa dulu hanya Jisoo gitu atau Jennie gitu nah. Tapi bila everything is okay, fine aja Jisoo gitu. Ada momentumnya. Bila lagi drop patah semangat. Ya sudah Jennie